Буга 100 миң беришти. Мен муну 100ге сатып жөргөм. Анан кайра 120га сатып алдым. 100ге сатып, өзүңүз кайра 120га сатып алдыңарбы? Ассаламу алейкум достор, биздин катталуучулар. Бүгүн биз мына Сосновка айылындабыз. Танат байкенин коросундабыз. Ушул кочкорду байкеден угуп жүрдүк. Бул жерде дос балдар айтты, мыкты кочкор деп. Ушунун наценку көрөп өтели деп чечтик. Танат байке, бул кочкор боюнча бирке маалымат бериңиз. Бул кочкор линиясы 80-дики. 80ге барат, Бунугу. 80 бунугу. $10 миң алынып келинди. Жакында 1 ай болду. 1 ай эле болду алгансыз да? Байке 1 ай болуптур алганда. Тиш жарды жаңы. Бул жаңы тиш жарып атабы? Жаңы тиш жарды. Машалла, машалла. Эки тиш. Жаңы тиш жарыптыр. Машалла, машалла. Бою метр. Бою метр. Бою метр. Кулагы 23. Кулагы 23. Жаңы койдук. Токтууларга жаңы койдук. Жаңы койдуңуз. Кудай бүрсө. Бүрсө эми күтөсүңөр результат. 5 айдан кийин. 5 айдан кийин. Жазында. Апрелдин аягында туулуп калат. Байке, кулагың канча дедиңер? 23. 23, таза 23. Машалла, карагыңызчы мону. Ширинасы да жакшы, гарбаносу да жакшы. Жок, параметрин наценку комментарий жазып койгула достор. Алчы атайын ушуга кызыгып көрүп тарта кетели дедик. $10 миң алдыңар. 10 миңге алдым. Машалла, машалла. Сатылбайт бул. Сразу айтайлы, комментарийге саткылат ийби деп байкенин номерин да калтырбайбыз. Сатылбайт. Байке, вообще арашам канча болду? Арашам менен 7-8 жыл болду. 7-8 жыл болду, арашаңга өткөнүңөргө. Жакшы. Байкен ужак коронду эле байкап койдуңар да. Башында гисар деп алдык да. Андан кийин арашам болду да. Гисардан баштадыңар, Жок, ушул эле койлор просто гисар деп айтылчу да. Байке, 2019 арашам болду да анан. Чипированный койлоруңар барбы? Жок, эчтеке кылган эмес. Эчтеке кылган жоксуңар. Мына эчтеке кылынбаса деле, достор, могул жакты байкап койгула, мындай наценку эле. 2025-жылкы козулар. Мына 2025. Токту болду да уже. Токту болуп мына, достор, могу кочкор коюлду. Кудай буйрса, байке, аман болсо келип тартып кетели козуларын. Кандай түштү? Буйрса ошого чейин келип көрөбүз. Мына достор, могу кочкорду көргүлөчү. Дагы бир жолу. Машалла, машалла байке. Короңузга береке байке. Көз тийбесин. Өнүп өстүртө бергиле породаны. Чоң рахмат байке, маалымат бергениңизге. Мына достор, наценку. Байкадыңар байке. Мына 7 жылдык мээнет, 7-8 жылдык мээнет. Баштан сразу эле оң кой алгам. Ошо маалда 20 миңден. 20 миң. Доллар. Сом. Сом менен элеби? Мына 7-8 жыл мурун 20 миң сом менен. Ошол убакта күчтүү эле акча болчу. 7-8 жыл мурун. Моолорчу байке, линиясына кайсыл жакка барат? Блондин. Блондиндерби? Блондиндин внучкалары да. Внучкалары. Менде блондиндин прямой баласы бар, азыр тартабыз ошо. Барбы? Мына блондиндин баласы бар экен. Азыр анда тартып көргөзөбүз. Танка да. Танка экен, танка. Мына достор. Бул байке. Бул блондиндин прямой баласы. Мына блондиндин прямою. Кепер арыктагы Айбектин коросунан чыккан. Айбектин коросуна блондин келген да. Ошол жактан алгам. Ошонун балдарын. Козу кезинде 2 күн кезинде $5 миң алгам. Буга 100 миң беришти. Мен муну 100ге сатып жөргөм. Анан кайра 120га сатып алдым. 100ге сатып, өзүңүз кайра 120га сатып алдыңарбы? Кайра сатып алдым. Азыр бирок пока сатылбайт. Сатылбайт. Мына достор, бул просто наценку, сатылбайт. Блондиндин прямой баласы. Машалла, машалла, карачы. Экстрем. Мына костяк. Костяк мына. Сен наркотине чыктың. Берет деп моуну айтылат мына. Достор, моулар, могу токтулар. Мына моунун кыстары. Могу кочкордун. Майдын 17-синде 3кө чыгат. Жаш турбайбы? Мына майдын 2,5 жашта. 2,5 жашта экен. Байке, выставкаларга чыкпайсыңарбы? Жок. Параметричи байке бунун? Бой 1,3. Бой 1,3. Кулак.
Kulak 22. Kulak 22. Машалла, машалла. Весін тартқан емеспіз да. Весі тартылып атыр. Мына достор. Машалла, машалла. Байкеде. Мықты қору екен мына Сосновкада. Сосновкада байке өстік. Машалла, машалла байке. Наценко достор. Байқап қойғылашы. Қошқордың бергенін көрдіңдер ме? Аллахым бұйрығымен. Бұл жерден 10-дан ашық жақсы қозылар жақсы ақшаға сатылды. Уже кеткен. Ең қымбаты $32,000 ұрғач қозысы сатылды. 6 айлық қозы. Мына маалымат. Машалла, машалла байке. Қорыңызға береке байке. Көз тибесін, Машалла. Шын өнігіп өсе өргіле байкелер. Біз та сілерді қарап, көріп сұқтанып, бізге да бұйырса, біз та баштайлы. Машалла дейлі. Құдай бұйырса, бұнда тұқымдарын көре кетерсен байке. Таныш болып қалдық. Байкен қоросын біліп алдық, байкемен таныштық. Байке, бұл чоң қойларчы. Бары қаны бар. Бар, Сізге уже 7-8 жылдан бері таза болып қалыптыр. Мына достор, 5-6 қошқор. наценку байқадыңар, ештемке сатылбайды, тоқтылар да сатылбайды, қошқорлар да сатылбайды. Бұның бары наценку байқадыңар. Бұйырса бір айдан кейін олар тойды. Жаңы баштады туып. Все, бұйырса анда келіп бір байқап кетеміз. Жерде күзінде 10-15 туғаны бар. Анында тартып қойғыла. Көрсек болғанда? Все. Қаз бұнда қыстарында көресіз анда. Қоштошпай тұрасыз. Мұның аты Бугай. Бугай? Мына. Бугай. Бугай деп біліп алу бар. Достар, Қошқор Сосновкада. Машалла, машалла. Все, все. Байке, бұл қозыларға қанша болып қалды? Бұл чоңына сен қармап тұрғанына 3 ай болды. Еркек қозы. Еркегі бұл, Бугайдың еркек қозы, блондиннің қаны. Мына, Бугайдықы. Легендарлы блондиннің қанынан. Машалла. Бұл ұрғачысы? Бұл ұрғачысы. Бұға 2 ай болды. Бұға 2 ай. Қармап тұра албайсың ғой бұларды. Мына достар, бұлар да сатылбайды. Наценко байқағылатшы. Мына, Қошқор беріптір. Машалла, машалла. Моғын артын көріңіз болачы. Моғын жақшы разрестері. Костяк. Идеал. Мына достар, байқағыла Наценко. Сосновкада. Байке. Бугайдың қыстары да. Бугайдың қыстары. Бугайды чын бұға чейін ұқпап тұрысына бүгін келіп Байкен қоросына машалла, машалла деп отырсыз. Он құлағы уже 20-21. Ма, башымен Гарбаносы да жақшы да. Гарбанос бүт. Қошқор бөлеткен. Машалла, машалла. Мына, қоролар, мықты қоролар. 3-4 еркек сатылып кетті. Дағы жақшылар, Бұндан жақшы олчы. Шындай, кішкейнелі бердіңер? Кішінекейнен, азыр емгі сатады. Бүрөсін бұл бала алды. Бұл 4-ке алды, бүрөсі 7-ге кетті. Мына 4-ке 7-ге кеттір. Машалла, машалла, байке. Қошқор. Легендарны ету тұрат азыр. Ету деген досым, Бекитай. На, Бугайды біліп алу ана. Сосновкада тұрат кен, достор. На, қарағыла, береткен. Байкемен уже барлы уже құдалашқысы келіп қалған қойды. Камераның артында да көп жігіттер тұратын. Байке, чоң рахмат. Бүгінгі берген. Алла разы болсын. Сіздерге де рахмат үшін. Мағлұматтарыңызға, қорыңызды таттырғаныңызға, қорыңызға береке, байке. Чоң рахмат. Бұдан да мықты қозылар шығары өрлі, байке. Арашанды өніп тұрып. Құдай бұйырса. Чоң рахмат, Алла разы болсын, байке.